paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Pari Badong, anya day taan aramidem. Agar aramidak man iti kulungan dagiti manok ko, maray. Tanay, adda ka numanin dagiti agtatakaw iti manok. Ay, wen, pare, pudno day ta. Ay, adumanen ti mataktakawan iti manok. Narigat ay nutakawan da dagiti manok ka. Sapay naglulukmig da. Ay, nasaysaya at nuyaramidam iti kulungan da. Ibagamit akin ni para inting anas kinatiliwin da dagitang agtatakaw iti manok, maray. Ay, wen, pare. Bayam, ta ibagak to day taken kuha na. Nagdakkel metten day ta inaramid mo a kulungan dagiti manok, Badong. Pampanunutin nga rod. Tapnusan da matakaw. Iswa maturog akaw dito'y kulungan da. Anya, tila pampanunutam. Sayang may nutakawin da dagiti manok ta. Una, di ta kapayin nga agyan no kayat mo. Anya, adayamit imbaga kakas da. Kabalay mo dagita manok mo. Ken ibagametten nga ilutwan da ka iti kanum. Ken itimplaan da ka iti kapain. Ay unay kamitin. Kaya't mo nga raw da matakaw dagiti tarakin tamanaw. Nalabsak mo't ni Pari Badong nga agar aramid iti kulungan ti manok da. Ay na, amin akabaranggayan tayo. Agar aramid da iti kulungan ti manok. Dagiti dadduma, dapay tulbak na. Ay, kaskari na ayamo ngamin ti matakawan iti manok. Sapay saan laamay sa manok ti takawon da. No ado ti makita da ataraken mo. Talo ti kababaan nga alaon da. Wen nga rod mare. Ay, asino ayamot dagita nga agtatakaw iti manok. Dayta ti pagmimitingan may kada kapitan. Ay, asino nga tadagita nga agtaktakaw iti manok? Ay, dayta ti dakkel a question. Awan mo't nga rod ti makasungbat. Ay, sungbatan nyo man tani nagadu kayo akakagawad. Ay, saan mi nga nga amaw ti isungbat may, kapitan? Ay, naskan amatiliw dagita nga agtaktakaw iti manok, nay. Ay kat, agronda kayo kapitan. Pagrundyahan nyo dagiti tanaw. Kan mayat no sumurot kamot nga agronda, kapitan. Ay, asino ti mayat asumurot kanyak, itayag yaw ti imayaw. Kanigid, wano kanawan ti itayag, kapitan. Adda sa ludso, dagito'y padak akagawad, kapitan. What is that? Anya kano ti itayag da nga imada kanigid, wano kanawan. Urean niya, basta da mangitayag. Ne, awan mangitayag. Ay, adda ramido, kapitan. Ay, uray sa kada papanak. Ay, awan ka no ti makasango, kapitan. Damagan yun, no, anya nga imati itayag yun. Awan mo gaya mayat nga gronda. Adda mo dagiti tanod akaduam, kapitan. Limak no asino ti maayabak nga gronda. Ket, dagiti nga hitanod mo. Mabuteng da ka no. Ket ni kwarog nga ipampanakkel mo akatuturadan atanod. Ay na, mapan ka no agaram. Na, dumayo pa itinagadayo a lugar tapno mapan agaram. Bayam, tapno makaasawa. Kaasimot. Ket, asino nga rod itatikadawam ang mapan agronda. Ay, dayjay kumamat naturad Maray, adaman lang, damagakin ka. Anya dayta. Pudno aya, ngagberberok ni pare inteng, itinaturid akadwana ama panagrunda. Pudno, adda ka di mairekomendam. Ay, ada. Jay ka no naturod. Siyak, maray. Naturod ka? Ay, saos, narigat lati agsasaw, maray. Awan ka butang mau. Pulaos, awan kabuteng ka, maray. Saan ka amabutang itinasip nga? Apay kumamabuteng nga kitinasip nga. Kaawan silaw dito pagrundaan yaw kan ni kapitan. Ay, kayat ko Ay, bayam, taibagak kan ni kapitan, asikan ti kadwana nga grunda. Nagboluntaryo ka kanumat amang kadwakin ni kapitan nga agrunda. Weng. Apay, kabailam ti agrunda? Kunam siguro nalakat ti agrunda. Dayta, tinabayag ko nga arapa-apay ni tibiyag kaw, tuyay. Kayat mau nga oray awan swildaw. Apay, pada ka aya. Asaan nga agunay no awan swil daw.
Sigurado lang, badong. Tama nga no agbabawi kantaw. Kumplito akbaray, iti gamit nga grunda. Adamot helmet mo. Saan ka ba't nga agmotor? Nay, nasigurado lang mo ta. No ngay kilat nga damang pang-or kanyak. Ha? Di, sipte. Oo nga ano? Agsumbanger pa, dagito armas ka kunam sa. Ayan ti armas mo? Dagito man eh. Nakasalikad ko naman. Dagita? Wayne. Dua abinalsig asungrod ato by 3x10. Ay, di mo tagtagibasit dagito yung armas ko, paray. Maulaw, dagiti mapang-or na dagitaw. Ay, gulits na nga ron Ay, katwa na. Nakasagana ka na ya. Ay, itay pay. Paray, ayan mo ngayon. Di ka mo makitan. Daka ito'y likodan, paray. Danag mo na. Apay nga, daka dito likodan ngay. Papanak ko mangay. Dito'y ka kumasangwanak Kwa, apay apapananak iti sangwanam ke tapno sakti umuna nga matay. Sika nga rod ti kapitan, di rumbang lang nga sikati umuna. Ay, sikan apari. Ha? Mayat lang nga rodon ti pwistok dito yung likodan. Papananak iti sangwanan. Intan. Papanantangay. Dita. Dita kasip nga tay. Agbati ak sa langan ta si katimapan. Ay, duhata Napayasyak lang ngay. Imbagkan ka ata ada binalsig nga armas maw. Ayun na niya. Sika, plus light lang, matimot maw. Naibos sa pa yan ti baterya na. Tagawan-awan mo ti silaw na. Iso nga ron asikan timapan. Sige, siya kon, timapan. Nagbati ka dito yan. No, ada makitam ngal alya. Ibagam Anyang al-alyang ibagbagam mo't pare. Ay, kwa, no agtatakaw kunak kuma? Una, tapno tiliwin ta adagaw. Pare, yagiring ka. Bakit huway apay? Nakaturog ka may tayo. Uwin nga ron. Nakarundakan. Nalpasayin. Nakitam dagiti agtatakaw. Awanda mo dita. Ang ada nakitam nga alalya. Awan ti alalya. Mamati kan tumag ka na kita. Ay agawid ta nga rudin parbangunin. Saan ka mo ta nagrunda? Naturog ka may. Mayat nga ron tada ka. Inton maminsan, saan ka na mabalin na maturog? Nasken adwata nga grunda. Kapitanak nga ron. Kita niya ngay nga ron. Siya mo ilangay ti pagrundaam. Saan ang mga opisyal? Anya ti kunam. Dandaniyo natiliw di agtatakaw. Ay, tuwin. Hindi nakita mi ni paribadong di agtatakaw. Anya ti inarami diyaw. Ay, sakti at dati inaramid na. Ni paribadong naturog. Na, saan nakatinulungan? Di naktinulungan ni paribadong. Kahit, anya nga iti si marunong nga inaramid mo. Di inaramid ko hindi nakita mi di agtatakaw. Kinamat-kamat ko. Taray! Na, kinamat-kamat mo. Kat anya nga ron ti si maruno anapasamak. Di si Mardang di agtatakaw. Na, apay asim Mardang. Nabanog. Kahit si Mardang kamay. Una. Si Mardang gayam di agprino akmat. Na, iso matlagayam asaan mo anatiliw di agtatakaw. Ta si Mardang. Kat no intuloy mo kumakinamat, natiliw mo kumadya agtatakaw. Ang si Mardang kamat ako nam. Ay, nabanugak nga ron. Di nakit pa ginanaunan. Naginanan tupay, agtatakaw. Naturog kamat gayam, idi nagrunda kayo kan ni Kapitan. Nagkunaking kamaray. Kaiso matistoryana. Kita manday ta kumparek. Binaliktad naman ay istorya. Kino iso tinaturog. Saan min nga mo no asino kada kayo ti patsin may. Siyak maray ti patsin yaw. Tapod no, di bagbagak. Istorya pa ni Kapitan, akinaman na ka no di agtatakaw. Kasano kumakamatin na, kit nakaturog may. Ay, asino aya kada kayo ti agibagbagay ti pudnaw. Makaolaw kayo, No siyak lang amay sa maray. Mamati ak anibadong kaw ti agibagbaga iti pudnaw. Wen atay so nga rod mo ti asawam. Kituan na. Asino pa'y nga ikumati sa bali amamati kan kwa na no sana siya. Ay, jak mo no asino ti patsya kadakwada ka ni Kapitan. Ngam tinapatag.
Matiliw da kumadyag tatakaw. Ay, wala niya. Tauray siya, madanagan para kadagiti taraken ko amanok. Ay, imbag taada ni Badong ko nagaramid iti kulungan dagiti manok may. Sika ngay, agmay-may sa iti biyag. Baak pay. Naa, awan lat di ka maipalagip mo. Mapan kayo manan agronda kan di kumparim abadong? Sapay kumata saanin ang maturog ni Pari Badong no agronda kami. Sapay kumakunam kat sikan samot tinaturog. Apay adi nakpatyan. Istoryak nga rod ka? No saan ang napasamak? Paray! Nagronda na! Ay, nagsapan ni Pari Badong. Imay nakapayon dinagas dito'y balay. Paray! Kat saan kapay mo't nakasagana? Anya saan? Ulas lati awang kanyak, Ulas! Apay nga agala ka iti ulas kat mapan kayo agronda. Ay, basta. Kasapulak. Isu nga yala anak iti ulas. Ninayunak ti armas ko, paray. Paltog? Pangalangay ti paltog si Kabit. Anya nga iti nakatali iti likudam. Ay, binalsig Binalsig manin! Ninayunam dagiti dua binalsig? Mano nga iti inayon mau? Upatin na binalsig ti armas ko, paray. Ay. Dua dito'y sikat kaw, dua may dito'y likuda. Anya mo't day ta nga armasan? Kat sika ngay, paray. Anya ti armas mo ngay. Ay, kwa. Apay lang amang itugotak iti armas kat ada armas ko. Ilaklak aman naklangan Awan man lang awit mo nga nyaman nga armas? Ulas di awit ko. Ulis unlay? Wala. Ngam di ka tatagari. Intakit agrondan. Paray, agiling ka. Paray. Agtal na kata mayat di maturog. Nakita kong diyag tatakaw, paray. Nakaigam iti manok. Tiliwo mo na. Nay, katsika ngay. Ada ka nga ron. Di sikat timang tiliw. Kapay nga ibaon nak at kapitanak nga ron nga puro. Nay, paray. Nangag mo, di nagkarasakas. Nagtatakaw da jay. Aya. No, agtatakaw di tiliwom. Umas asidagan, paray. Bumangon ka na. Ay, umas asidagan, aya. Kita niya ngay taramidan ta. Katiliwan ta. Agalang ta. Tiliwan ta man. Maragsakaan dagiti kabarangayan tayo, tanatiliwyaw jag tatakaw. Rumbang lang ang maragsakan da. Tawanan jag takaw iti tarakin da. Ala, ibulos yung manan dagiti tarakin yun. Ay ado ti agsaludsod kanyak, no kasanuyo at tiniliw jag tatakaw. Istoryahin tamalangin, paray. Ay, kasto iti napasamak. Idi nakita mi jag tatakaw. Naginigam kami iti ima ken ni Pari Badong. Apay ang naginigam kayaw iti ima. Uwin tapno malapdan mi ida at umaray. Idi na i-corner men. Dayayan. Ay, napigsa kayo gayam no agtinulong kayaw. Ay, tiniliw min di min pinalpalubusan. Kasta nga rod, maray. Nasaya at gayam agtinulong kayo nga agkumparay. Agam paray, saan kanton arumbay nga maturaw? Ada nakaturog ka na kayaw. Ay, kwa, nakatuglepak only. Patpatsim ni Pari Badong. Nay, apay nga, Pari Badong. Rak-rak-rak ang matanday ta inaramid mo akulungan ti manok yaw. Ay, yawan gaya mo tagtatakaw, maray. Sa bagay, da kami kaniinteng. Imbulos min dagiti manok may. Ibulos ko mangarod amin idan, maray. Tapnumot mapanda agarem, kin agpaaram. Ay kat umay da nga ron ija arubayan mi no kasta. Uy na, maray. Sa dino pa'y ngay kumati pagariman da. No saan nga ijayan niya? Ay, sa anak nga rodan nga agsakuro iti manok. Iti minalem, Pari Badong. Iso anawaya kami nga giistorya kada marituyang ken marikuanang. Rumbang agtitinulong dagiti agkakabaranggayan, tapno natal na ti barangay. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo.
Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman ka na iting kay panagdangag.